gost emisije, Čedomir Antić, istoričar i predsjednik Naprednog kluba. Dobro večer. Dobro večer. Za nešto više od godinu dana svijet i Evropa će obilježiti 100-godišnjicu ubistva Franca Ferdinanda u Sarajevu, početka Prvog svjetskog rata. Nekako već toliko vremena ispred toga to je dobilo potpuno jednu drugačiju dimenziju od one istorijske. Politizacija je polako dostižena svoj vrhunac, pitanje šta će biti sljedeće godine. Ovdje u Republici Srpskoj se javljaju ogromne sumnje u tome da se sprema jedna velika revizija tog događaja. Da li su te sumnje opravdane? Apsolutno. I to je već u potpunosti izvesno po svemu što se radi, pre svega u Berlinu, Beču, pa delimično i u Parizu. Naime, naučne produkcije što mi imamo prilike da vidimo, a radi se o desetinama monografija, studija, članaka, sve je usmereno ka tome da se racionalizuje jedan veliki rat koji je u stvari započeo taj kratki i strašni 20. vek u Evropi i svetu. Velike sile imaju jednu osobinu, one svoje krize izvoze. I kada neko posmatra neku veliku zemlju kao što je Nemačka, kao što je Francuska, kao što je Velika Britanija, on uvijek mora da posmatra njenu periferiju, susedne zemlje, male zemlje, njene kolonije, pa da vidi celinu slike. Zato što velike sile, dakle velike imperije, one to rade. I izvezle su one svoje krize i pre 14. godine i vidjet ćete da, bez obzira što se Francuska i Nemačka teško sporile oko oblasti Alzasa i Lorena, nijedna velika kriza uoči Prvog rata nije počela zbog njihovih unutrašnjih tih sukoba, odnosno sukoba među evropskim silama, direktnih, nego obično je to se dešavalo na periferijama, dakle na Balkanu, Severnoj Africi, Srednjem istoku, Dalekom istoku. I to je nažalost danas također slučaj. I Evropska unija je danas u velikoj krizi. Ta kriza nije samo ekonomska, ta kriza je politička, ta kriza je, ako hoćete, i ontološka. Dakle, to je kriza bitka, kriza postojanja. I postoji jedna potreba koja, nažalost, je politička, ali se širi na, naravno, nauku i kulturu, da se racionalizuje prošlost i da se savremene teškoće objasne nekim spoljnim uticajem, spoljnim faktorom. I tako je Svjetski rat koji je, naravno, bio očekivan krajem 19. i početkom 20. veka, koji je bio predviđen u delima klasika, recimo marksizma. On je, posle svega što se dogodilo u Evropi, racionalizovan. Dakle, evo, u najkraćem. U Evropi je bilo svih 6 velikih sila na početku 20. veka. Sjedinjene Američke Države, Kina, da ne govorimo o nekim drugim zemljama koje su danas globalno moćne, nisu predstavljale faktor. Dakle, Sjedinjene Američke Države nisu bile viđene kao sila 1914. godine. I kao što je poznato, postojala i doktrina, Monroeva doktrina koja je propisivala američkim političarima da se bave kontinentom. Dakle, da svoje aspiracije usmere ka okeaniji, ka Južnoj Americi, a ne ka Evropi. To se promenilo. Iz Prvog svjetskog rata nije izašla dominantna evropska sila koja će vladati svetom, nego naprotiv Evropa je gorko podeljena, ušla u veliku krizu. Onda se dogodio carstva. Tako je. Onda se dogodio drugi rat. Iz tog drugog rata je Evropa izašla potpuno nemoćna. Dakle, njenu sudbinu su, kako je to Alexis de Tocqueville predvidio još početkom 19. veka, rešili su dve velike sile koje niko nije očekivao kao velike sile. Posebno ne krajem 19. veka. To su Sjedinjene Američke Države i Rusija, odnosno posle Drugog svjetskog rata ili Sovjetski savez, odnosno posle Prvog rata, ali Rusija je naravno iz Prvog rata izašla kao jedna tako država koja se raspala u stvari, koja je tek obnavljala se u Sovjetski savez. Tako da, na Drugi svjetski rat je došao jedan dugotrajni hladni rat koji je pratilo više od 200 raznih lokalnih sukoba širom sveta, koji je opet zacementirao marginalizaciju evropskih država. One su postale bitne samo kao jedna velika ekonomska zajednica sa političkim aspiracijama. I danas mnogi u zapadnoevropskim zemljama vole da kažu da je u stvari Prvi i Drugi svjetski rat da su bili jedno. I jer je jako neprijatno da neke zemlje koje danas vode Evropsku uniju potraže to veliko zlo koje se zvalo fašizam i nacizam u sebi, u svojim kulturama. One onda naravno nalaze načina da ga nađu na evropskoj periferiji i da ga nađu među onima koji ne mogu da im odgovore na pravi način.
I, dakle, taj rat koji je to tako dogodio se kao neki građanski evropski rat, to je navodno novi 30-godišnji rat, nazvan po onom iz 17. veka koji je trajao mnogo duže, od 30 godina. Nije 100, trajao 45-6 godina i koji je isto podelio Evropu verski. Sad ovaj je podelio kao Evropu ideološki i naravno sad je najlepše reći da je to neki Balkan kome se sve to vratilo, 90. godina, da je odgovoran za to, a pre svega srpski narod. Ali postoje vrlo ozbiljni pisci koji upoređuju mladu Bosnu sa Al-Kaidom danas i tako dalje. Kako je to moguće? Nisu naravno to ozbiljni pisci, zato što bi po toj logici neko mogao da uporedi, recimo, Đorđa Vašingtona i nekog političara iz 20. veka. Tako da, ako ne možete porediti Đorđa Vašingtona i Radovana Karadžića, onda ne možete da uporedite ni Osamu Bin Ladena i Gavrila Principa. Ali što će dobiti ta Evropa koja i ti ljudi koji to rade? Što će dobiti s tim ako Srbi budu okrivljeni za početak Prvog svjetskog rata? Dobit će racionalizaciju. Dakle, ono što se dogodilo 90. godina možemo da tumačimo ovako i onako. I mi nikada, koliko god bili ozbiljni naučnici balkanskih naroda, nikad se neće saglasiti oko toga. Ali ja predlažem jedno novo tumačenje koje ne isključuje nijedno od ovih drugih. A to je da li su 90. godine možda slabost evropskih zemalja. Dakle, gdje god se pojavili izbio rat. I uvek u tom ratu su se odjednom pojavljivali Amerikanci koji su onda prvo zapečatili sa 2-3 propala plana evropsku ulogu, a onda došli oni pa uspostavili red i mir. Sad, da li je potrebno da evropske države koje onako imaju tolike probleme kažu pa dobro, mi smo stvarno bili nemoćni, nismo znali šta hoćemo. U pravu je bio američki general Norman Schwarzkopf kad je rekao da je Evropska unija ekonomski div, da je ona vojni patuljak i da je politički crv. U pravu je bio. To neće niko da kaže. Niko neće za sebe da govori da je loš, a posebno neće sa jakim argumentima tamo gdje ne može nešto da promeni, bar trenutno, da sebe unižava. I onda će se naći jedna grupa ljudi koja će tako da govori. Ono što ja vidim tu kao problem, to je što ako nemački narod nije okrivljen za najveće zlo koje se dogodilo u svetu, to je nacizam, holokaust, progon desetina naroda, neverovatni zločini od kojih su se neki dogodili na ovim prostorima. I javno je rečeno da to nije ništa drugo nego patologija pojedinaca. Dakle, čitavo tumačenje nacizma vodi ka tome da nemački narod koji ima kolektivnu odgovornost, da on nije kolektivno kriv za ono što se dogodilo, već je to patologija nekoliko desetina ljudi koji su bili političari, ideolozi Trećeg rajha. Kako onda mogu da kažu da jedan narod koji ima svoje dobre i loše trenutke u Evropi, koji je u oba svjetska rata bio na strani demokratije i na strani slobode, za razliku od nekih drugih balkanskih naroda, između ostalog vrlo srodnih Srbima i posebno njihovih političkih elita. Kako mogu da kažu da je čitav njegova kultura od Svetog Save do danas u stvari jedan defekt kulture? Dakle, ljudi koji to govore su u svojoj suštini fašisti. Oni ne mogu biti naučnici i oni ne mogu biti demokratski političari. Sad, mi ne možemo menjamo svet, mada ovdje nije reč o svetu. Ovdje je reč o Saveznoj Republici Nemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Tačnije, ovdje je reč o dominantnoj politici Savezne Republike Nemačke koja je bila nesposobna da odgovori nekada i na velike pritiske koji su se dešavali od susednih zemalja i drugih velikih sila i radi se o jednom trenutnoj potrebi Sjedinjenih Američkih Država da ovdje nekim kusurom vrate neke dugove koje imaju na Srednjem istoku, na Bliskom istoku, u Rusiji. I na srpskim elitama da izdrže, ali da racionalno vode svoju politiku. Dakle, mi ne možemo branimo ni pravoslavlje, ni socijalizam, to smo valjda shvatili, mada nisam siguran, ni Jugoslaviju. Nažalost, naši političari su bili taoci Jugoslavije. Pa neki su, poput recimo Vojislava Koštunice, to postali naknadno. Bili su protiv očuvanja Savezne Republike, pa su onda branili do samog kraja. To su besmislice. Mi imamo previše problema. Isto je i sa suverenitetom nad Kosovom i Metohijom. Pa nama, Srbima, prvima ne odgovara da se očuvaju granice. Dakle, mi smo trebali na početku da kažemo ili ćemo integrisati Albance u sastav Srbije i to na način koji je što mirniji, ili ćemo deliti. Ali vi tu pamet čujete iz Banja Luke. A iz Beograda ne čujete, mada ima ljudi koji to znaju. Ali im se isplati da troše pola milijarde ili sad je to 380 miliona evra godišnje, za koje na kraju optužuju te jadne Srbe, tamo siromašne, da su potrošili taj novac. A u stvari taj novac je delegiran u Beogradu, potrošen u Beogradu, ono što nije u Beogradu potrošeno je od nekoliko desetina klijenata koji na Kosovo operišu i Srbi su s Kosova samo da su se rodili u nekom od tih gradova. Otvorili ste jednu ogromnu temu i rekao bi da je, a spomenuli ste i srpsku elitu.
Srpski narod u celini je sada u ogromnim problemima. Otvoreno je 1000 frontova, rekao bih. A posljednji je, koji je spomenuo Dačić onog trenutka kada je potpisan Briselski sporazum, rekao sada je vrijeme za Republiku Srpsku. Otprilike to je bila ta teza koju su mediji vrlo lako prihvatili i krenuli u razrađivanje te teme. Da li su oni u pravu i šta bi Republika Srpska mogla da očekuje u narednom periodu? Republika Srpska, bez obzira na sve probleme s kojima se suočava, i ja sam posljednji koji bi sada se svrstavao u unutrašnjem nadmetanju stranaka koje je potrebno. Dakle, jedan od problema Srbije, recimo, srećom ne i Republike Srpske, je bio taj što mi smo u stvari imali jedinstvo oko osnovnih političkih ideja, zato što su te ideje bile bazirane na nemoći. Mi smo bili nemoćni da držimo Jugoslaviju, pa smo onda čuvali njen privid. Bili smo nemoćni da držimo socijalizam, pa smo izbjegavali sprovođenje privatizacije i tako dalje. Prihvatili smo to tek kad je došlo do gorla do nokata i kad su strani krediti i investicije zavisile od privatizacije. Ovdje to nije tako. Ovdje sa svim problemima koje Srpska ima od 1992. do danas, ova država je izgrađena. Ona je lišena mnogih prava, ona je bila napadana, ali zahvaljujući spremnosti njenog naroda da se bori za nju, zahvaljujući spremnosti elita da nešto žrtvuju, čak i neke svoje pozicije vrlo prestižne, ona se održala. Da li je moglo da se nešto izvede bolje? Naravno. I u ratu i posle rata. Mnogo pitanja je moglo bolje da se reši. Ali ako uzmete u obzir kako su stvari rješavane u Ukrajini, kako su rješavane na Kosovu i Metohiji, kako su rješavane u Srbiji, ovdje naravno ja naravno se pritom ograđujem od onog taktičkog vođenja rata i od ratnih zločina. To je drugo pitanje. Ali kad je riječ o politici, rađeno je mnogo bolje. Mi u Srbiji imamo jedan dominantan problem. Mi nismo prvo uspeli da izradimo državnu ideju. Vi u Republici Srpskoj jeste. Dakle, mi smo živjeli na jednoj razvalini jugoslovenske države. Mi smo jedva vratili grb, zastavu i himnu. Dakle, u zemlji u kojoj 90% ništa čine Srbi, mi nismo mogli se dogovorimo zato što je elita toliko ogrezla u komunistički kriminal i deo njih su direktni potomci ljudi koji su izvršili masovne zločine koji mogu se porediti sa bilo kojim zločinom u ratu u Bosni. Nad svojim sunarodnicima iz čiste ideologije, a posle su oni i njihova deca se obogatili. Dakle, ubijali su neke lažne kulake, neke vrlo sumnjive bogataše, kapitaliste i tako dalje, neke političke protivnike koji su potpuno bili dekadentni, nemoćni da im se suprotstave. A onda su doživjeli da oni sami za 20-30 godina urade isto to. I ti ljudi su, naravno, nama balast. Nismo izgradili dobru elitu, nismo izgradili političke ciljeve i kada je došla demokratija, nažalost, svih 5 vlada koje su se promenile, navikli su narod da troši više nego što zarađuje. I to je, recimo, razlika sa Republikom Srpskom. Znači, ja verujem da u Srpskoj postoji korupcija. Verujem da nije sve idealno. Verujem da su zarade male. Verujem da su penzije male. Međutim, u odnosu na Srbiju, ovdje su stvari mnogo bolje rešene. Jer i ovdje u Srbiji postoji taj problem da imate, 23-4 hiljade penzionera koji su zaradili punu penziju i 170 hiljada koji očekuju penziju. A niko neće da kaže da penzija koja iznosi 100 maraka da možda je ulagano u nju baš toliko. Ne može neko koji je ulagao minimum da očekuje penziju od 2000 maraka ili 5000 maraka. To je nerealno. U Srbiji je to još gore. Zato što u Srbiji nema neposredne opasnosti, niko ne negira tu našu državnost i mi polako se topimo. I svjetska kriza je to samo ogolila. Dakle, nas svjetska kriza nije pogodila kako to predstavljaju gospoda Dačić, Dinkić, Cvetković pre Dačića, jeli? Da je to sad, ona sprečila da mi sad stvaramo neki proizvod i tako dalje. Ne. Svjetska kriza je sprečila svetske investitore da privatizuju godišnje između 3 i 4 milijarde evra u Srbiji. Nekih godine je bilo čak i 5-6 milijardi. A onda je to sprečilo vladu da finansira budžet i nezarađene penzije, odnosno protraćen penzijni fond iz tog novca. I onda smo mi od 2008. godine pozajmljivali toliki novac. Tako da naša vlada se u ovom trenutku zadužuje 181 evra u sekundi. Prošla vlada se zaduživala 60 evra u sekundi. A imamo nemoralne političare koji kaže, evo sad recimo ministar financija kaže, pa eto, mi smo vratili 300 miliona evra za 3 mjeseca. Sad njemu treba zbog briselskog sporazuma, zbog bruke, zbog činjenice da je rekao otvoreno da njega ne interesuje ni ustav, ni platforma, ni rezolucija Skupštine, već je rekao sve što traži Evropska unija, sve treba da prihvatimo. On sad se razdužuje 300 miliona, a koliko je pozajmio ove godine? 3 ili 4 milijarde za ovih 7-8 mjeseci ili godinu dana ide od izbora prošle vlade, to je 11 mjeseci. Prema tome, to je naš problem i u takvim uslovima naravno da iz dana u dan jedna zemlja koja je bila dužna 8 milijardi 2008. sad je dužna 20 milijardi. Koja je njena mogućnost da se odupri?
Dakle, stranci će doći i reći će dobro. Ali koliko je ranjiva takva zemlja u tim međunarodnim pritiscima? Mnogo. Mnogo za razliku od Srpske koja ipak nije toliko zadužena. I znate gde se vidi razlika? Znači, ja naravno ne želim da branim bilo koga u Republici Srpskoj. Građani Republike Srpske treba biraju svoju vladu. Onako kako najbolje umeju znaju. Ono što bih ja apelovao kao, ne čak ni kao građani Srbije, ne i kao Srbi, nije to bitno, nego kao čovjek koji želi dobro ovom narodu. Gledajte da očuvate politički konsenzus kad je riječ o nacionalnom državnom pitanju. Znači, oko svega ostalog može bude sukoba, ali oko nacionalnog državnog pitanja, dok se ne reguliše status, recimo u Kosovo nema problem sa statusom. Srbija je prihvatila u vrijeme kad je bila najjača, znači 2007. godine, finansijski i kad je imala veliku podršku Rusije, prihvatila je 95% nezavisnosti za Kosovo. Srpska je, kad je Dayton potpisan, imala 75% kapaciteta nezavisne države i neprekidno ide povika na nju. Dakle, Srpska je, i to ću pokušati da na taj način opišem, prošle godine imala jednu akciju koja je bila jako nepopularna. Smanjene su za 25%, ako se ne varam, plate u javnom sektoru. I to je naravno jako teško, posebno ljudima koji imaju kredite, koji imaju troškove, koji ne rade, neki ukućeni i tako dalje. U Srbiji se plate povećaju. Pa se onda inflatornim tendencijama i inflacijom dovede do njihovog realnog pada. Ljudi nisu svesni šta se desilo, a država je korodirala od toga. To su dva pristupa. Nažalost, mi nismo napustili ovaj pristup i većina naših političara u Srbiji nisu dostojni krize i teškog časa u kome se naše društvo nalazi. Pitao sam vas ovo zbog činjenice, rekli smo da će otvorio neku priču, s druge strane imamo Tomislava Nikolića sa onim čuvenim intervjuom BHT-u i ovaj ogroman medijski napad iz Srbije koji je krenuo prema Miloradu Dodiku. Za prosječnog stanovnika Republike Srpske apsolutno jednostavno nije mu jasno kako je moguće da iz Beograda krene takav napad prema Republici Srpskoj. Prvo svega, ajde da kažem odmah na početku. Ne postoji istraživanje u Srbiji koje kaže da Republiku Srpsku podržava manje građana Srbije nego što ima Srba u Srbiji. A Srba u ovom trenutku ima iznad 84% u Srbiji. Prema tome, računajte da vas podržava i deo manjina u Srbiji. Jer ima, nažalost, u Srbiji 5% birača koji su prosto ponašali se kao da su došli iz nezavisne države Hrvatske, ali ne kao izbjeglice, nego kao turisti. Dakle, to je nažalost tako, to je posljedica velikih investicija iz određenih zemalja Europske unije, to je posljedica otpadništva jednog nekada perspektivnog političara. To se dešava. Bilo je gori situacija u svetu. Ali mi, nažalost, imamo političku elitu koja je sama sebi cilj. I pogledajte, Srpska napredna stranka mene obradovala kada su napravili tu stranku iz dva razloga. Prvo, zato što je Srpska napredna stranka bila balast srpskoj politici. To su ljudi koji pričaju jedno, a kad bi došli u priliku da ostvare vlast, radili bi ovo što sada rade. Znači, isto je bilo i sa Šešeljem. Šešelj je sada, naravno, kroz ovu Golgotu prolazi u Hagu, verovatno se radikalizovao dodatno. Međutim, i on isto 96. godine, kad su ga pitali, rekao pa Dayton je nešto što moramo prihvatimo. I on je 92. godine rekao pa dobro, mala Jugoslavija, nije bitno. Mi smo za veliku Srbiju, podržavamo i ovo. I on je 99. godine ostao u vladi kad je njegova vlada predala Kosovo i Metohiju. Dakle, ovi ljudi, oni u sebi vide meru uspeha države. I mi sad slušamo gospodina Vučića koji kaže prelomio sam, Srbija će biti moderna. Šta to znači? Je li moderna država koja krši svoj ustav? Je li moderna država u kojoj političar 17 godina priča jedno, onda laže da to nije priča? Pa ga onda uhvate u laži pa snime. Pa YouTube je pun. Nisam izjavio to i to, onda ide izjava 5 godina ranije, izjavio sam i tako dalje. Da li je moderna država koja se zadužuje 181 evro u sekundi, a padaju je proizvodnja? Da li je moderna država koja svoje probleme rešava na način na koji je rešila sad kosovski problem? Nije. I upravo tome što postoje određeni odnosi onako prilično hlad između vlasti Republike Srpske i vlade Republike Srbije, ja moram da kažem da ove godine izveštaj koji Napredni klub svake godine štampa sadržat će i jedan presek, jedan prikaz sistematskog delovanja pojedinih parapolitičkih grupa i parapolitičkih centara koji su pod pokroviteljstvom pre svega Srpske napredne stranke protiv legitimno izabranih vlasti druge države. Ovo što oni rade u odnosu na Republiku Srpsku može se porediti samo sa Miloševićem odnosom prema vlasti Slovenije 90. godine. Ali izvinite, Milošević je ipak bio šef jedne partije koja nije bila demokratska. Ona se zvala Savez komunista.
I ta partija nigde u bivšoj Jugoslaviji nije bila demokratska, pa samim tim nije bila ni u Srbiji demokratska. Ovo sad ipak prošlo 23 godine ili ne znam, 24 godine od tada. Ali nije li paradoksalna činjenica da ljudi koji su prije 20 godina govorili granice Ogulin, Karlovac, Karlobag, danas potpisuju briselski sporazum? O čemu, kako, prosječnom stanovniku prosto se zavrti u glavi kada vidi samo prije 15 dana, da ne pričam prije 20 godina. Za mene je mnogo bilo paradoksalnije kada su ljudi koji su urlali po mitinzima na jugu Srbije o tome kako ako dođe do rata Srbi će mnogi poginuti, ali Albanac jedan ostati neće, su onda 1999. godine podneli ostavku jedan dan, onda se vratili u vladu. Mislim, sve mi to znamo mi te ljude, nije to sporno. Nego nevolja je samo u tome kako pojedini centri moći, medijski centri u Saveznoj Republici Nemačkoj, u Sjedinjenim Američkim Državama sa nekoliko molitvenih doručaka, sa jednim postrojavanjem garde Bundeswehra pred nekom tamo javnom zgradom u Nemačkoj. Prvo stvore svoje privrženike, a drugo u Srbiji stvore utisak da neko može da ima čudotvorne moći. Znate, ta sama ideja o tome da sad neki političar ima takve moći kako se danas pripisuje gospodinu Vučiću, ali nije to prvi put, pre se to pripisuje Koštunici i pre toga Miloševiću, to je udar na demokratiju. I ako žele da pomognu Srbiji, treba da nam pomognu da izbegnemo takvu situaciju. I zato bi bilo dobro da Srbija obnovi parlamentarnu monarhiju, da stvori moderno, kakva je u Engleskoj, Belgiji, u naravno Švedskoj, zato što bi onda tih 1 milion nesrećnih ljudi, jako neobrazovanih, nespremnih za moderni život, koje je Brozov režim prevukao iz sela u grad i doveo ih tamo gde ne mogu da se snađu. Oni bi se vezali za kralja, koji kraljuje, a ne vlada, a vlada bi pred Skupštinom branila, kao što u Britaniji vlada, svoju politiku. Ovdje smo doživjeli da o Briselskom sporazumu nije glasala Skupština, nego usvajala onako kao izveštaj. Nije se raspravljalo o tome. Dakle, to smo doživjeli. Ti ljudi očigledno nemaju šta da izgube. Ne postoje u srpskom parlamentu veći demagozi od njih, nije postojala krajnija desnica od njih i oni onda veruju da je potpuno nelogično da njihov najveći protivnik iz DS-a ili ne znam... Da li je to prema vama, po vašem mišljenju, da li je briselski sporazum i definitivno priznanje države Kosovo? Da, ali ja moram da kažem da smo mi državu Kosovo priznali u trenutku kada je Milošević proslavio izlazak vojske sa Kosova i Metohije. Posle toga Milošević je morao bude uhapšen i bude suđen. Zato što Milošević je pre toga, ću podsjetiti, donio jedan ustav, pa onda mu to nije bilo dosta, nego je raspisao jedan referendum. Pa po tom referendumu smo odbili da se stranci mešaju u naše unutrašnje stvari. 3 mjeseca kasnije on je prihvatio mešanje stranaca. Naša vojska nije izvršila državni udar. Ustavni sud ništa nije uradio. Skupština nije o tome ni raspravljala. Onda smo ušli u rat. Ja prosto ne vidim kako jednom demokratskom i slobodnom narodu čovjek koji je ušao u takav rat i onda ga tako završio, znači proglašavanjem pobjede u trenutku kada 200.000 Srba je iseljeno, kada počinju masakri Srba, pomenuću samo Starogradsko, pomenuću stotine mjesta gdje su oni bili progonjeni, u krajnjoj liniji, evo vam samo jedne činjenice. Ne postoji ni jedna bivša Jugoslovenska republika, ni jedno teško ratište u Bosni, mnogo teži rat bio nego na Kosovu, gdje je ubijeno 940 ljudi u miru. 940 Srba je ubijeno. I negdje oko 230-40, ne znam nijad koliko, Albanaca iz političkih razloga. Ko je tamo na vlasti? Pa čovjek koji je vodio terorističku organizaciju. Ko je tamo međunarodni zaštitnik? Pa upravo jedna strana u sukobu. I? Znači, Milošević je tada morao da se suoče sa jasnim odgovorom naroda, sa jasnom odgovorom opozicije, morala je ta vlada da se raspadne, on je morao bude uhapšen, morao bude suđen. Zato što to je red osnovni. Međutim, to se nije dogodilo. I mi smo doživjeli da radikali prežive. Čak što više, oni su se ispali kao neka moralna opcija. SPS se raspadao posle dugo. Oni su kao rasli, dobili su u jednom trenutku 34-5% glasova. I onda u jednom trenutku, u roku od 2 mjeseca ili 3 mjeseca, gospodin Nikolić i gospodin Vučić su promenili potpuno svoju retoriku. I sad imamo ovo. Ja verujem da su oni pod raznim pritiscima. Vidjet ćemo jednog dana istorija će to naravno rekonstruisati da li jesu ili nisu. Međutim, postoji jedan tu problem. Dakle, pogledajte Hrvatsku. Ne odriča se nekoliko kilometara kvadratnih mora. Praznog mora, niko ne živi tamo. Pogledajte kad je reč o Prevlaci kako je bilo. I još traje. Znači, pogledajte samo kad je reč o, recimo, graničnim pitanjima između Bosne i Hrvatske. Ovdje na Uniji. Da. Mi smo se odrekli 50.000 građana Srbije. Ljudi koji su bili deo našeg ustavnog poretka. Predali smo ih drugom ustavnom poretku, ne pitavši ih. Pa hajde da vidimo da li je možda Tadiću nuđena autonomija. Što nismo prihvatili tada?
Šta bi rekao Nikolić tada? Ko je prebacio Sjedinjenih nacija na Evropsku uniju 2010. godine pitanje? Zašto je gospodin Nikolić prvi to podržao u parlamentu? Demokrati su to jedva prihvatile, a onda se pojavila opozicija koja je rekla pa mi ne možemo bez Evrope. Tako da, mi smo sad u toj državnoj krizi. Izvesno je da pre svega Berlin, zatim u manjoj meri, ali tu je i Vašington, žele da Republika Srpska izgubi deo svojih nadležnosti. Nisam siguran da li žele da stvore unitarnu Bosnu, zato što oni vide šta se dogodilo sa bošnjačkim narodom i oni ne žele da im daju samostalnost. I ja da sam Bošnjak razmišljao bi o tome zašto nemam pravo da imam svoju državu. Međutim, oni misle da tako stvarajući nesrećne Bošnjake i mnogo nesrećnije Srbe, da će onda oni biti srećni. Što je potpuno jedan, po mom mišljenju, paradoksalan, imperialistički, pomalo šovinistički pogled na stvari. Mi ćemo biti ucenjivani Vojvodinom. I u Vojvodini, eto, iako velika većina naroda osjeća jedinstvo sa Srbijom, sad stvara se taj inženjering. Evo, nedavno je Federalna televizija napravila jednu, po mom mišljenju, potpuno besmislicu. Oni idu po Novom Sadu i pajaju mikrofonom i pitaju jeste vi Vojvođani ili Srbijanci. Pa šta bi bilo da ja odem u Zenicu i pitam jeste vi Tuzlaci ili Zeničani? Šta? I onda kako kažu mi smo Zeničani, nismo Tuzlaci, kažemo vidite oni se mrze međusobno pa neće živjeti nikad zajedno. Dobro, ali nije Vojvodina jedino mjesto gdje može da se u Srbiji sazove nova kriza, Sandžak i tako da. Da, ali Vojvodina je jako zgodna zato što prvo ona ne može da se potpuno odcepi, to bi bilo jako teško. Drugo, tamo velika većina naroda je protiv toga, ali elita je iskorumpirana do kraja. Model ljudi koji tamo vode stvari je Miloševićev model. Znači njih ne interesuje ništa, samo njihova vlast. Samo njihova vlast, oni gaze preko istine, preko ustava, preko svojih partija, preko ono što ranije radili. I tome na kraju može se stane samo tako što će Srbija prekinuti sa ekonomijom destrukcije. Znači mora da se potpuno najuri iz vlasti bivši G17+, odnosno jedini regioni Srbije, oni su uništili srpsku ekonomiju. To je bila stranka koja je mnogo toga obećala. To je bila stranka sa velikim idejama. Međutim, posle 2007. godine to je stranka parazit. Također mislim da bi bilo dobro da na neki način se stvori jedan državotvorni front, da se zatvori konačno ustavno pitanje. Treba Vojvodinu ukinuti. Zato imamo većinu u ovom trenutku u Vojvodini. Autonomiju. Puno. Treba se regionalizovati. Glavni grad treba da se premesti u Novi Sad. To je jedino rješenje da se zatvori pitanje Vojvodine za uvijek. Vojvodina ima veliko mesto u srpskoj istoriji, ali u srpskoj istoriji. Ovo sada je prosto jedna onako zamena, teza, medijska. I potrebno je da se otvoreno dogovori sa i Bošnjacima u Novom Pazaru i Albancima u Preševu. Mi imamo odlično odnose sa Bošnjacima u Novom Pazaru. Vidjeli ste kako je prošao gospodin Zukorlić na izborima, jako loše. To je poruka naroda tamo. Narod tamo je vrlo politički zreo, bar je bio do sada. Samo neka kriza i neki veliki novci iz inostranstva mogu da promene to. Što se tiče Preševa, nažalost, to nije tako. Dakle, mi smo mnogo dali, ništa nismo dobili. Hajde da vidimo sad, daćemo mi još, ali da vidimo šta možemo da dobijemo. I onda kad to zatvorite, kad imate višak u budžetu, kad transformišete prirodu tako da imate i spoljno-trgovinski suficit, što je, ja mislim, sada jedan onako gotovo mitski cilj, ali zašto? Onda možemo pregovaramo ozbiljno. Ovako, znate, on je prelomio da Srbija bude moderna. Pa kako to da nije bio za to 2001. 2002. godine? Njemu je žao. Ili 90. Njemu je žao. I sad mi treba da budemo srećni što njemu žao. Treba da sad on se kaje, umjesto da u okviru svog kajanja podnese ostavku i izađe iz politike za uvek. Mi treba da sad, otprilike, sad da ne bude 70% građana ga podržava, treba 90% ga podržava što se on kaje. Eto, Ahil koji se kaje. Novi 7 Days Double, jagoda i vanilija. A od kuma? Muzik, džez. Jao, pa ko će to da sluša? Zar nismo rekli trubači? Molim te, nemoj da počinješ sad. I provjeri da nešto nismo zaboravili. Kupio sam sve. Šta još? Svjećice. Ama znam koliko mi dijete ima godina. Šta si još zaboravio? Ja bi nešto bez šećera. Nešto prirodno. Nešto prirodno, nešto zdravo, nešto osvježavajuće. Ma znam ja šta svi vole. Vitinka. To je prvo na listi. To se ne zaboravlja. Vitinka, to je to. Svi vole Vitinku. Jer
Drk me uvijek obori s nogu, ali moj styling to može izdržati. Inovacija iz Schwarzkopfa. Novi Taft Ultra sa arginin formulom koja jača kosu i čini otpornijom za ultrasnažno učvršćivanje. Taksi! U svim uslovima. Novi Taft Ultra. Schwarzkopf. Profesionalna njega kose. Za vas. Za ultra jako učvršćivanje, bez silikona, parfema i ostataka. Novi Taft Ultra Pure. 7 dana popusta u Tempu i Maxiju. U petak, subotu i nedjelju. Svinjski but bez kosti, kilogram 8,65. Kulen, kilogram 17,95. Paradajz, kilogram 3,15. Deterđent za veš, Duel, 3 kilograma 6,15. Tempo i Maxi. Život je pozornica, mi smo slobodne. U onim danima radije sjedim nego što hodam. Always Ultra pretvara tečnost u gel. Zaštitaj do 8 sati, ne brini, probaj ti sad. Život je pozornica, osjećaj se samouvjereno. Probajte Always Ultra, zaštita i do 8 sati. Vikend akcija u Interexu. Jagoda 1 kg 3,65. Paprika 1 kg 2,85. Pileća prse 1 kg 5,75. Mlijeko 1 litar 1,30. Sir Damir 1 kg 9,50. Bijelo vino 0,75 litara 6,45. Omekšivač za veš Silan 2 litra 4,95. Svaka šolja kafe ostavlja trag na vašim zubima. Novi Orbit White sa mikrokristalima pomaže u uklanjanju mrlja sa vaših zuba i održava ih prirodno bijelim. Za čiste i bijele zube nakon svake kafe. Jedi, pi, žvači Orbit. Svaki zalogaj Štark napolitanki krije bogatstvo najfinijih doživljaja. Otkrijte toplinu i nježnost novog zavodljivog okusa kapućina. Štark, nastavljamo tradiciju dobrih okusa. Nema mjesta. Naravno da ima. Zato što uvek znamo da se dobro provedemo i kod nas su svi dobrodošli. Ponosni na to što jesmo. Jelen pivo. Ax Apollo Space Academy. Započni avanturu na axapollo.com. Novi Ax Apollo. Odsad dostupa na zemlji. Da li je Kosovo i Metohija, budući da je mitsko mjesto za Srbe, kolijevka srpskog naroda, da li je ono bilo pitanje u tim pregovorima samo Beograda ili je pitanje svih Srba u regionu? Mislim da tu malo su pomešane teze. Prvo, nije Kosovo i Metohija kolijevka srpskog naroda. Kolijevka srpskog naroda je ras. Kolijevka srpskog naroda je sever i istok Kosova i Metohije. Mi imamo nekoliko svetih mjesta na Kosovo i Metohiji. Jedno od njih je Gazimestan. Jedno od njih je oblast oko Gračanice, Dečani, Prizren, jedan mitski, ali Peć, naravno Pečka patrijaršija. Nismo mi ni prvi posljednji narod koji je vremenom napustio svoje ognjište i svoju postojbinu. I mi smo naselili neke krajeve, recimo na severu zemlje, ne celu Vojvodinu. Dakle, Srem je stara, isto srpska zemlja. Međutim, Bačku, recimo. Tako smo se iselili iz Kosova. I to je tako, to se dešava. Nismo mi jedini narod koji se tako pomerao. Međutim, mi smo morali u jednom trenutku postaviti jedno pitanje. Kakvu mi državu želimo? Dakle, Milošević imao šansu da promeni stvari na Kosovu i Metohiji. U dogovoru s Albancima. Dakle, on je uradio jednu stvar koja po meni je bila besmislena, ali možda je mogla bude dobar temelj nečega novog. On je naterao na neki način, neću da ulazim kako, pošto ja komunistički režim nisam podržavao ni tada, kad sam bio maloletni dečak, a kamoli sada. On je naterao albanske poslanike u Skupštini Autonomne pokrajine Kosovo, odnosno SAP Kosovo, da izglasuju promjene Ustava. I oni su glasali za to. I to je legitimno. Evo, recimo, velike sile u Bosni to ne mogu da urade. One hapse političare, smenjuju ih, suspenduju zakone, krše Dejtonski sporazum, znači brukuje se gore nego Milošević. Posle toga je trebalo se razgovara s Albancima. Milošević je morao 90. godine da uradi nešto što i danas nije kasno da se u nekim slučajima uradi. Evo sad ovo kad ja govorim o suficitu i o reformi penzionog fonda. Samo je potrebno da se nađe političar koji ne misli samo o tome da će biti ponovo izabran. I ko ne doživljava neverovatne trenutke sreće od trenutka kada je izabran posle 5 neuspelih pokušaja izbora, kao što je reč o gospodinu Tomislavu Nikoliću.
Znači, potrebno je neko ozbiljno ko će to početi da radi. 90. godine mogao je da počne privatizaciju na Kosovu i Metohiji, da pre toga izvrši denacionalizaciju i restituciju. On je vratio zakon povratka imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi sa tezom da onda treba i drugima da se vrati. Pa zašto se ne vrati? Pa šta je Srpska pravoslavna crkva bolja, recimo, od Islamske zajednice? Šta je Srpska pravoslavna crkva bolja, recimo, od Jevrejske zajednice? Zašto se ne bi svima vratilo? Šta je problem? Nego zna se šta je problem. Milošević nikad nije bio nacionalista srpski. On je bio jedan etatista, on je branio, odnosno čak nije bio, nažalost, nije etatista, on je bio čovjek partije. On je branio jednu oligarhiju koja je vladala mimo zakona. I njemu je Jugoslavija trebala, ne zato što je bio veliki Jugosloven. Zato što Jugoslaviju ne možete smeniti nikad. Ko će da organizuje u Beogradu sve jugoslovenske demonstracije protiv saveznog vrha? Pa niko. Niko živi. To je komplikovan sistem u kome možete da opstanete kako hoćete na vlasti, ako podržavaju velike sile. Po njegovoj nesreći njega više velike sile nisu podržavali. Nije bilo mesta za novog Broza i tako dalje. Što mislim da nije samo njegova nesreća, mislim da to sreće svih jugoslovenskih naroda. Ali da se vratim na ovo. Znači, mogao je tada da privuče strance, onda je morao da razgovara i sa Rusima šta hoće. Pošto su Rusi tada se povukli. Rusi su danas mnogo prisutniji na Balkanu nego 90. godine. Ako neće ovdje da budu, ući ćemo u NATO. Pa, podsjetit ću vas, Stefan Prvenčan je primio krunu od pape svega 13 godina pošto je pao Carigrad. U najbolnijem trenutku za pravoslavlje. Zato što smatraju da je to politički ispravno. Jer nije stvar u političkom pragmatizmu da vi budete politički pragmatični pa napustite svoju ideologiju i žrtvujete svoj narod i batalite Kosovo da biste bili izabrani još jednom na 5-godišnji mandat. Jer politički pragmatizam da vi učinite da jednog dana za 500 godina neko kaže kako je on tešku i dobru odluku doneo koja nama danas godi, a njemu možda nije godilo. U tim uslovima on bi Albance podelio. I deo Albanaca bi ostao onim marksistima, lenjinistima u kojima su bili, a deo bi, koji je podržan od Amerikanaca, bi se dogovorio sa nama. I oni koji bi se bunili na Kosovo, bilo bi ih, naravno. Oni bi bili kao radnička partija Kurdistana gledan. Sad je kasno o tome da govorimo. Prošlo je 23-4 godine. Ali hajde sad nešto da se poučimo iz tog vremena. Pogledajte na koji način se Republika Srpska brani tokom proteklih, pa evo, neću kažem 7 ili 8 godina. Hajde da kažemo 95. godine. Pa to je jedna divovska borba. To je mnogo veća borba nego ratna borba. Zašto ratna borba tu zavisi ko ima više oružje i ko je hrabriji i ko je fanatičniji. Retko kad u moderno vreme govorimo o veštini generala i tako. Ali ovdje je to veština političara jako velika, jako dobra. Hajde vidimo u Srbiji ko je takvu politiku vodi. Nažalost, ja moram da kažem, Koštunica je imao neke dobre poteze, ali osnovne njegova politika održanje trule državne zajednice po svaku cenu. Sa tom potpuno besmislenom tezom da država bez mora je, ne znam, kuća bez prozora. Znate, ta neka priča, srećna nova 1901. godina, mene užasava. Sa druge strane, isto tako i prema Kosovu. Dakle, da li on stvarno misli da ako unese Kosovo u ustav, da će Kosovo postati ustavni deo Srbije? Kad to nismo uspeli, mi smo mogli da delimo Kosovo. I tu smo mogli isto da se dogovorimo sa Albancima. Ali moram posjetim, podele velike, kao što je, recimo, podele Irske, ne vrše se kad ste izgubili rat, nego kad ste jači. Sad to nije urađeno i sad je ostalo da se izvučemo. Mi smo prvo morali da se dogovorimo. I tu jako krivim Demokratsku stranku i SNS, koji su sebične stranke, koji su spremne da radi dolaska samostalno vlast žrtvuju narod. I s druge strane, mislim da je Srpska pravoslavna crkva promašila svoj cilj. Dakle, oni su sada doživjeli da ih uceni vlast i oni sad legli na rudu i čute o tome. A koliko su dugo? Ali istovremeno sa svim tim izlaze silne afere iz SPC-a. Baš se čudim. Pedofilija, korupcija. Pa bilo bi lepo jednog dana da neko napravi memorandum, memoar jedan o tome, jednu analizu o tome kako je došlo do toga. Koji su mediji to otvorili, kakve su veze tih medija sa vlastima, kad su tačno otvorili, zašto. Jer problem je u tome što oni nisu time rešili te unutrašnje teškoće koje crkva ima. Osjetili su jednu staru ustanovu, ne samo našeg naroda, već i naše države. A nisu ništa postigli osim da dva popularna čoveka budu dalje popularni. I kako su to da se završi? Ajde da vidimo kako su završili popularni ljudi u Srbiji protiv 20 godina. Evo ih. Milošević, Milutinović, Tadić, Koštunica. Po Koštunici ispada tu još ima neke političke utjece, vrlo malo. Jer stvarno misle Nikolić, Dačić i Vučić da će njihova sudbina biti bolja. Ko im je to obećao? Westerwelle, Angela Merkel, pa oni su već nekome nešto obećavali, ja mislim, u Tadićevo vreme. Pa šta je bilo s tim obećanjima? Jasno. Pri kraju svoje emisije, ono što me zanima, Srbija će najvjerovatnije 28. juna na Vidovdan da dobije taj datum. Interesantan je taj datum u srpskoj istoriji, čak i u ovoj
novijoj. Prošle godine je Dačić dobio mandat na taj datum, Milošević je isporučen baš na Vidovdan. Nešto nije u redu. Pa ja bi se brinuo za sudbinu datuma, pošto očigledno to umjesto neke nagrade postaje kazna ako je 28. juna izrečena, da kažem. Pošto nagrada se dobija, kazne izriču. Vidovdan je tako postao jedno kobno slovo srpske istorije. Dakle, vi ste spomenuli Sarajevski atentat, Versajski mir. Na Vidovdan je Staljin obnarodovao rezoluciju Infonbiroa i to je namerno birao taj dan, naravno. Na Vidovdan je 90. godine Tuđmanov režim izbacio Srbe iz Hrvatskog ustava. Na Vidovdan je Milošević sleteo helikopterom na Gazimestan. Na Vidovdan se 2001. godine protivno volji suda, vinuo ka Tuzli, a potom i ka Hagu. I evo videli smo, sad nas čeka isto jedan Vidovdan. Meni se čini da tu postoji malo ironije tih ljudi koji to organizuju. Dakle, oni neprekidno imaju neki rat sa Srbijom i srpstvom koji je nedostojan. To su velike nacije. Nemci su velika nacija, ne samo po nekim kulturnim dostignućima, nego i kao država i kao privreda i tako dalje. Pomalo je komična ta frustracija koju oni imaju, koju oni življavaju na Srbiji i srpskom narodu, pošto nije srpski narod niti Srbija, nisu njima nanali zlo nikako. Oni očigledno ne mogu da izžive neke teškoće koje imaju sa drugim državama i sa drugim velikim silama i onda tako, to je neki ventil. Ali Srbija ne odgovara na dobar način na to. Evo, recimo, mi čujemo gospodina Vučića, on kaže moji nemački prijatelji. Koji njegovi nemački prijatelji? Kad je on njih stekao? Kako su to prijatelji koji se steknu tako što 2 puta prođete pored garde sa njima? To je neozbiljno. Nama treba ozbiljnija politika. Pa bilo je naroda koji su bili omraženiji od Srba u istoriji. Pa su njihove elite našle način da odbrane, ali ne sebe i svoje lične, klijentelske, partijske interese, već da odbrane svoju državu i svoj narod. I ja verujem da će i Srbi imati tu sreću koju su imali većina drugih naroda, posebno evropskih, da dođu do takvih političara i državnika. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Čekamo Vidovdan ove godine pa da vidimo. I sve sljedeće. Da. Hvala i vama što ste nas gledali. Do sljedećeg petka. Doviđenja.